heng te hi Khawvela chaw tenawm le hlauhawm tak tak te an ni backpack hi Khawvela chaw tenawm ber pawl ani a Philippines rama chi hian a om backpack hi bolhlo paina hmun atanga an la khawm ni in thosi sazu le chukchu ten an du to ka an tlan nu ani backpack lo chu dan hi peng thuma an thena ama sabera chuan dorvela tanga thil ei pang noi an paite chu bolhlo paina hmuna hian thlengin backpack collector an ti te chuan bolhlo paina hmuna hian heng ei pang noi le rim chia an paite hi an la khom thin heng mi te hian ni khata darkar som pani chuang zeta reite na hi an thoka kar khata dollar nga ve lek te an hlo thin ti chuan backpack an la khom chu Philippines a mir thei tak tak om khom lam huna restaurant ate an vashala restaurant lam te chuan backpack chu chhum le in arim tui nai lo thup nan hian bol ho te nen an song bol le a ti chuan mir thei te ne na hian bol khat hi sen som ni velin an shal ta thin ani backpack hi cholhawm tak ni ma se heng mi te chuan an ei rei to wangin an pumpui hian ngaya anei to an tan ni chuan ei tur pangai ang tho hi ani mai chira tanga siam mat cookies an ti hi ataka om thei po arin om lo lain haiti rama khu chuan alar hle mat cookies hian tuina engma anei lova le tanga siam ani miau wang hian le mahar sat pa ka taksatana chatur nutrition engma apai lo poka haiti hi ramre thei ani angin ril tram nem tu atan an mang train e chang an siam dan hi olsam lea le hi tuine na nuain chang pa ngai anga an noi phek nuwa nisan noya hian an phoro le train mitam tak tan chuan hetiang thil an nei hi chu damlo puina tham ani lain heng mir thei tak tak te tan ni chuan engwal ani lova an ei rei to wangin an taksa hian ngaya an nei to chiratanga siam chang pakhat man hi sen nga vel ni in haiti rama chung ko tamjok ni khatlak lo hi dollar thumpo akai lo kan hriat angin pani puri hi India rama kothlera ei mai thei street food singa chuan alar ber pol ania pani puri to pa hi chu hlauhawm ni lo ma se khwalzin ten an e tanga an damlo tak seu zeu nuwa mitam tak ngai ati thalo hle Peru mi influencer pakhat chuan he street food ai live video chu siamin fiam thu ti takin hemi hi ye ni chuan vanrami kayang atia darkar reilo te nuwa apum chu ronna fakin damdoin panpui ngal ania video engma aronda chunsom tak lo wangin aporal ta ni ring tu tam tak anom street food chu all samba ka amanatlom kan ti rual hian ris hi aking telvea chu wangin film khur hi angai hle gatar all chicken an ti hi China rama khian mu thein awma dor thren khat chuan tui che paina tanga oilan lak chu mang hian arsa hi an kang train China rama company thren khat chuan tui che paina silver tanga riak lak chu te hi an leipa ka sariak siamna lard factory atang tele industrial lubricant factory atang te in oil hi an leipoka ti chuan heng oil an leikhom te hi dor te a pechuak vele in heng dor te hian an customer te arsa ei tur kan nan hian an mang train gatar all chicken hi risel na tan hian a himlova shia kiti sa in bacteria hi tilumve pukma se bacteria thilo pol hi an lom tho gatar oil chen khati chuan metalemo chemical an kengtel thin boka thin hi ati chevek thei chutney siamna na intiarna tuiman toilet water chutney hi thil tak tak ani po arin om lo lain India rama kothlera thil suar tu pakhat chuan a chutney siamnan hian intiarna tui hi amang te tlat intiarna tui manga eitur asiam lai video chu lak sak ni in he thil hi mampai ko puya thleng ani a tol chungmi te soidan chuan eitur siamna na hetiang ekin tui mang hi anom nual an ti bok omba se Sudan rama chopakhat ani a thil pani chau ran choman tlom le tui manga siam ani omba se atlang puin mishing aya pumpui chaksok ran te ho ei tura tuan ani a peanut ti vel a hre kan sor fe to asom noi hi ni in atuina flavor po hi ani ran pa chuang lova tram nema an mang train ombas hlauhawm na pakhat chu heng hriak an sor fe to na te hi
alo lui chuan a muar ve thina thin tan a that lo ba ka malnutrition a thlen thei po surstroming he Sweden rama chomhe pakhat ania Khawvela chomhe zinga chuan arim hi anaber ome surstroming he sangha upniin sangha ui ang he ani deuh bera thren khat awar deuh te phei chuan artui ui batar rim cheto vinegar sangha thur le tui chepai na rim tui lo in chopol rim ang hi ani e anti bom chunga sangha da ani don hian chitlem te chau an phula ti hian hunrei tak inupin gas ron in siam hian a bom hi aron ti pom train pressure ain siam na satawang hian bom hon zongin atui hi alo chik chuak thea chu wangin a film kur zual te chuan tui chunga deuh kher an hong train surstroming hi rimna tak ni ma se ei hi a him thunga ni ma sela ei ngai lo te chuan ariman hriat zong rot poin luaka putngal ni te in an soi plastic bu fai hian ngai ven a hlo hlea ram sang sang China le India po tiamin a hluar hle a chang chuan lekha pon zial som noi te atanga siam ania hei hian thilman tlom sa po ati tlom zual le train heti lai hian bu fai lem tam zo ki chu mihring tan a hlauhawm em plastic chikhat synthetic resin atanga siam ania bu takte nena an pol thina wang hian hriat than hi ar sa hle heng bu fai lem hi Nigeria le Africa ram then kata te hian alut na sa alem hriat than dan om chuna chu thira kan bela ti sathian bu lem hi chu aron kang thei natural green rice an ti hi om puka China marlama an thar chu anga soi chu alemani ti hriat chua along ni to bok alei tu te chuan he bu fai thring hi plastic atanga siam rong manga ti hrin chop ni in an soya ai to tu te soi dan chuan glue thial ang vel hian ni e an ti bok walnut lem hi China rama chomhe zorna mun sang sanga te an zuar thina customer bum nan hian walnut core khe to na te chu leikhomin a chunga lungte an da a core chu glue mangin an char phui le thin ti chuan walnut lem chu a hlomin an hral chuak le a ri da na zira a man hi a to wangin pum mang te hian sum tam tak an lak lu pha thin plastic noodles hi China ram hun thren kata mu tur oma papakhat chuan tual chung dor pakata tanga noodles a lei chu zan khuain tuya achia atuk zing afain chu thelret anga hian lo chang vek he noodles hi plastic resin industry vela hriakan man bang noi tele ati chana thickening agent manga siam ani a microscope manga an enna chuan substance rang borax tepo an motel hei hi European Union le UK te chuan thil hlauhawm takani antia thil ti faina cleaning products a manchi ani wangin resell na hi a khoi poi thei heng noodles lem te chu 8 lakh thil edible ingredients atang siam ani miao lo wangin a cheve thei lo puka tharlam takin alang reng thei